Teги машина да уш келелі бізге келді енді. Білсін шақтам. Білсі жығылды мына шынар шұрып келе. Бөлі өне болған. Анда кім желейм? Менің қырлы кіші бар. Сонда бар ма? Менің қырлы кіші. Үстін артында мұнда. Менің сұлу яқта кіші. Кетті сіздің яқта. Граната ыргытты көкей. Бар. Ikеу. Таған келе бір машина. Анда кіштар. Баташ таған сіз өлдігі, что ли? Хәзір қошан жетістігіз өліп. Міне бая біттенде сіздің аңға барғанда. Бір сөйлі атышайдым да. Таудағы. Subhanallah, қуалы жиылды. Ну Кипеш. так зона бізде, зона бізде. Ай, метка уявление, короче, блин, мышка тупить-то. Я барыным давай қоймайды мектаны бәрінді деген. Табалар үләйніп. Басам, табалына, әлдәне табалына. 85-те тошыртына ұтыра береді, короче. Менде тошыртты көрілмей шо. Көрдім. Алар екен, арқанымен. 5 кіші қалды. Там біреу шабы. Не, зона күшті, зона күшті. Кет. Қоян отты емес. Менің анда восьмикраткалар бар ебіт, не бір бар еме анда, шестикратка автоматта, Мына машинатында кіші барды. Қошмаған болса, келесе қошқандыр ліне.
өлген екен. Şu kulak astına başarısın kulak hani. Таған қалды 2 кіші. Biz tam zonunda bu. Так, білсе. Бізде гранат ташлады. Біз секіріпмін үлексе, секіріпмін ме? Tuta nesli ağaç var ya ağaç tübünde bro. Granat ırgıtırız bir mi? Менің гранат. Sola karar durasın. Все, мен кеттім, мен деген дәнетек прикрывать. Там бір қалды. Ой, тау үстінде, ё-моё. Гранаты болғаным бізге. Ya mende granatı yok bu tam. Не тоже, ну, бізге келген. Ана. Ай. Кәдеге зона үшін, зона үшін. Ай, өлдім. Ат. Kurdu bu bizden. Сейчас я мотоцикл сломаю там. Есть канистра с бензином. Нужен, нет? Не надо. Ну, можешь взять, машину заправить можно, по-моему. Машина едет. Машина едет, да. Идите сюда, машина едет. Да, это крутой автомобиль он сейчас. Там люди были, слышал? Еще одна, может, машина приехала. Надо подождать. Вон бегает, да? А не за тачкой. Где тачка? Да, там машина есть. Всё. Зона. Там еще одна. Опять красная зона. Там на горе люди стреляют. Сзади где-то вот с той стороны. Они тачку вон же оставили, же вон стоит тачка. Метку поставил. Где зеленая. Сзади стреляют. Блядь, меня голову не подставляйте, пожалуйста. В зону поем или здесь постоим? Убежал направо. Шунда ағаш түбінде. Может, поехали в зону, дом займем. Тут люди со всех сторон, они сейчас загасят. Он еще один бежит. Блин, на первый скрышу. Че, зеленых патронов нет ни у кого? Там трое их. Сейчас к ним пойдем. Пойдем вот так по левой стороне. Пойдем. Вот сюда пойдем в эту сторону. Там люди. А
мы по левой стороне в зону пойдем. Сзади стрелять, зайди в дом зайди. Там люди есть, не открывай дверь, не открывай. А, вон вижу. 4. На 160. Их 4, не выглядывайте. Не выглядывай, уйди оттуда. Ты чё, уйди оттуда, ты чё стоишь? Расим, ну сядь хотя бы ты. Глючит комп, блин. Там синяя, зеленая точка люди есть. Кто вон там бегает. Потихоньку надо идти. Пойдем потихоньку. Пойдем. Тачка на 100, на 210. Хорошо. Вот за этот камень идите. Здесь посидим, потом дальше пойдем. Блин, вырубили. Все, поздно, уходи. За камень уходи. Там и с левой стороны, и с правой. И спереди, и с левой стороны. Вижу. Почти надо ползить. Сзади еще, кажется, люди, да? Ай, бля. Не поднимай. За дерево прячься. Kişi var mı yanımda? Birini bitirdim. Öldü mü? Ой, молодцы. Oda tam biri var idi. Benim ne patronlar yok короче. Sizden şekilde bir şey oldu mu? Ya. Mınamında var mınamında. Kırgız. Nemetke koydum. Мында транспорт бар ма bu картада? Yok mında керек та түгел. Mınamda kırgız, mınamda var. Ana bunkerga ketdi, bunkerga. Minimorttan kelesiz, minimorttan. Har men bir botni o'tib kelam. Ой, mında yok adam, mında kırıl bulmadı. Resim için koyabilirsin. Мен ка келем yanınıza inşallah. Ha bizden üstte ne? Drop rıttılar. O, значит, hamında kişi gelir. Sizgin olabızdaydı koşuyor. Ben buraya koş. Ой, koyanda da var. İki yoktan tutuyor da var. İki havalarında iki. Ha, tavuk üstündeyken aldı. Yo. Değil tavuk üstünde ikinci. Sen ben öldüm. Ben de var arslan atarlayıp.
Yok, men koştum onlardan. Doğusnalık. Meni bastırılıyorsunuz işte içseniz. Sağda Rasimov oyunda çıkanlardan. Ya Rasimov biz sizge yetişmeyiz, sizlerle koyuyor. Это все сейчас ойыннан, все. Rasim cemaattan ayrılsan mı şula o kukurayasın anettiğinde bir uzun. Братан, мен Айдар артынан қойған едім парашютны. И спокойно сидел. А ол кетті. Tamam, pohodu bizim üstül loot çöbeğim da. Size bombalar temiyor mu? Yo. Hop mında kırdı. Ay ya, düştü bomba. Zırza oldu indi bu. Bunda bomba düştü. Oy. Ильяс, блин, ты меня убил, ты понимаешь? Ты меня взял и задавил вообще. Причем тут аптечка? Егітлер егітлер аптечка іздеңіз. Несі топида, шартылатада, короче.